Tēnei whare te ao mārama, e whare mo ngā rangatahi mo ngā mukapuna. Tūturu a whiri whakaamaua kia tīna! Tīna! Oie! He whare wawata mō ngā rangatahi ki te maru karauna. Any house that looks after you, that cares for you is a whare manaaki. Tū mai rā ko te ao marama, he whare manaaki hou I hangatia e Barnardos mō tētahi o rātou whare maru karauna I Ōtautahi. Ko tā te kaiarahia Ben Huriwai, he whare e tū honohono ai ngā rangatahi o te maru karauna me o rātou whānau. I hoki aku mahara ki te wai timatau ki Barnardos, tōna te kautau ki Mirira, noho māua ko tētahi o ngā karaua ko whare tamanui, ki te kōrero mō tāna wawata. Kia hanga tētahi whare ki konei mō ngā rangatahi mō ngā whānau, kia noho tahi, ki raro I tētahi wāhi haumaru, kia whakapiri ai rātou, kia ako ai rātou. Nō tēnei marama I tūwhera ai te whare manaaki nei ki te taha o tētahi whare maru I Ōtautahi, I reira e noho ana ngā tama e waru, he hunga e mōrea ana te whanonga. Ko te katoa I tohua ki te ratonga nei e o rangatamariki. It's a therapeutic service where we are supporting the young ones and their family to manage the trauma that's been in their lives. Koe nei rangatahi no te motu whānui, so he rangatahi nei kia whai tautoko ana, kia whai aroha ana, kia whai te aratikanga mā rātou, kia eke ai rātou ki ngā taumata e hehe ana. If you're looking along the mahi across the top there, outside, the taniko designs, we all just sort of focus on the idea of that journey towards enlightenment. The whānau want to be close to their loved ones, so they can now come and stay in this beautiful whare overnight, bathroom, kitchen, and they can be looked after and they can be close to their loved boys. Ki te Kaihautū o Barnardos, a Matt Reid, e neke atu I te whāmano ngā tamariki rangatahi I te maru karauna me o rangatamariki. Ko te whāinga matua a Barnardos, kia whakapiki I te mauri a ngā rangatahi kātahi, ka wehe atu rātou ki te ao hurihuri. You can't just work with the rangatahi alone, we need to work with the whānau as well, but we must work together, government, iwi, community, other, to build a nation where we're not locking up our children, where we're not taking them away from whānau. Nā te tautoko o ngā hoa maha, e tiro whakamua ana a Barnardos ki te whakarawea I te whare, kia pōhiri ai ngā whānau ki te noho, kia tūhono anō ai rātou ki a rātou tama. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.